Kojo Bonsu asemi. Kojo Bonsu say man penny that your mamma, yes or no, Kojo Bonsu what I know. I am beyond NDC NP. One man post money decay me boss. I was anti-mem. I don't know, maybe I'm going to go back challenge you. Dear pan warp. Now, or see, Mamma no. Yeah, the corruption tag. Abon, I hear any minimum. Our unity baby and hoofing. Aha, well, unity baby, I'm sure. Yay, ye be, ye know that. And no sama for NDC for ne keka said na na do to papa so dey we dey abia mama Kojo Bonsu say abia ben ben na abia mama oh how was it mama na man for that's why the whole play but say man for say try yenim do obeti mi ayo intolu Kojo Bonsu dey say NDC per se 2024 wo mutimi wini abana omon park Muhammad Sinchen nyamfa hwan no mfa ni pafufo NDC ni mumra na dey ne say ase mama na say wonu oni ho NDC ni nyede eni ho wo mu ni obia ena gwase ya agbo atinja mu ewe kan na ngaw intolu Kojo Bonsu dey wonyo oba wo kansi o mampenda da John Dramani mama na chitafo ani pray say akufu da memo ni obu na emfa but onu mama pa de enya dia Ghana fo beto abama ne da say Ghana fo say wosu no zo yodwanfu wosu no dum so wode baba wontu obia ti say nyoma we nyina wo Ghana fo etrim to mani nya bo nani mpom say akwa na eba no ya nto enchelo ba atwe ti Kojo Bonsu say enya time no time mampenda da John Dramani mahama no say o mampenda da abape NDC forget it. You don't be in power 2020. Is say I'm from why mo obi adi no so o mbenye nipa wo NDC nim am wetima be gina be dinkunim ama NDC na 2024 de NDC afe ne mo mahama nya ba mu pe asem na say beto afa we de obaka daily guide Kojo Bonsu no. Ya ni bu puti chef nso ase ba mi tonyame me ni chi pass me free enough because me so wa enti kroma akra obi anim se me alatani sa no muka what you say ethically fail say wo oba na wo sa ebe video now the yimu say ba wa bra wo say ye bo trouble wo free a say wo gitum na ne o ma ase me nua ba ko bi frame o Sabato TV ha em say o free wa emosini o frame na ne buofu eti o frame no na o kase the hopes ya be kan say wo sin ebe withdraw ba na me nyante video na me nyante ye koso eti me mra me video kasa ma wo sin but abrantia no e catch so onya abotre enya bibia na so de wura politics because obi abo edin bi aka asema se wo de beye abufuo onya abotre ba nyansa moma me mo abrantia video no anasa ni tape na mutie abrantia ko he hope sia do video no abrantia na wo se hope sia do en ka boni bia hope sia do enya de won ka boni bia na wo ba mu hye na ye kwase ampanyini mutie Wadim penifo atemtimi di na tema manenya oya. Se wo mu panyiri bi na wo cha me na memuwa. Se ya wo ya anya me tua wo ka. Ba mu se wo eya oya se me didi watem na se wo tumi me kura me sinya me wo tua ka me se sori asase tua wo ka. Ko mu chimi do. Ba mu wo na wo di yimu aba. E na ade traba no ma eba social media. E na wo ka achimfo a wo nwene ho. Oka asantefo awonwe ho oka ya obi kasa asantini a asantini mufu obi kasa ikwani mufu obi kasa gani mufu because gani gin wudi se wayeka mutio me say no man ya me ka because me obi edit me zongo but enye ozongo kra na obi a on tribe obi a odi ofiri ele zongo no kra sa de ne koso enzongo mu sa de ne koso obi timi kasa mu we for there mu say for there mu say enya de bone enti sa wo ya bra Khalifa ema wo ho chance ema wo be kom to kwama ba mu she wo sa asem hu Khalifa I don't get you Khalifa I don't get you because Khalifa you the same person was on social media e ka kire say obi kasa wo ye tania enya bufuo wo ye ntikyeremu ma mani kye ho obi kasa wo ye de ya wo ye asantini anya bufuo obi kasa wo ye nkrani anya bufuo eye ba bia wo fire no ena nipa ne kanti sesa wo kontokwa what me make example we ko page so kowe Khalifa ko page so kowe what me make example we na so obsiado be kasa ba mu she every Ghana na mo sifo asifriga every say
baby a me mo baby ni din enti dia pa na wo hawa khalifa da bia wo sori a ase MPP no de wo bia nkasa NDC de wo mutimi be di atem wo mutimi be ye de wo mu pe Ghana for mu ya nyatwe yeti ha Ghana ana parliamentarians nko ntokwa NDC for the creating tokwa no ama MP mu ade edi bread e twa ne yanko MP mu maso apria no me wu Ghana ni bia be kasa tia sa MP no wa yesa no sa MP no oba so mu no mini ono de wa NDC ni ti mu protect because some more social media so you were sent by the party you want them to become power. You will send the party you know when they are in power, you'll be okay. So you guys are fighting for those parties. Listen, we are all Ghanaians. Let's speak the fact and the truth so that the truth shall set Ghana free. Ben Mouche, me obika sa onya Ghana ni. Na ba kosam chem se. Mosifo, se free Togo, se free Benin, se free Navrongo. Na Navrongo de Ghana. Se free say Burkina. And say me fan wake up. FBI abakosem. Say you otumfo kan say. Ye asantifo. Na ye ma me mo yakofa mosifo mo mu ware. Etimiti am gidi say bia me emosini. Eya enya ade ye yensa me ye nipa me ba me bra. Fa buru obi bobodi no elu mu na ofri. Enti wo ane say. Ha? Eti Khalifa. Misra wadaro ma me bu pa bra panyin. Mitimi kasentia. I know you before coming on social media, so I do respect you as a senior brother. There's somebody like Rastanini, somebody like Likey, I know Likey from the street. Likey today is changing life of Ghanaian youth. Likey today is not doing whatever he was doing before. So Khalifa, please, senior brother, I do respect you. I just wanted to meet you one day. And we talk as a brothers because I know where you start life from. Minimu Khalifa. Eti misra wadaruma. And when you know be na baba kontokwa. Na wo yama wo na wo yama traba no aba. Ye hobsin beka no. Me se enya traba eyi no no ye. Enti etimi ka se. Yetimi ka minim Ghana ekofo bebre wa Ghana ma munya Ghana fo. Yawo Cote d'Ivoire for omu wura Ghana mu. Cote d'Ivoire for wura ose akonye krom. Ebe titi omuma, omuma te asante kasa. Omuma te sahwi kasa. Enti krom am we. Me ni Cote d'Ivoire for be 3. Omu o me next door frat. Ene te ya. Omu ka twi kasa. Sa twi kasa na omu ka no. Sachi kasa na mokana wo ubeduru ya abaka se wanya wunya Ghana ni be sam na tell baka cho se omunya Ghana fo sam na tell baka cho se omunya Ghana fo because they know say they are not Ghanaians. But omu cho say omu ka Ghana kasa. Omu kuta Ghana passport. But enen say omu ni chibe bi omu frinti.